Langga, this is Jega again, aka Mama Bear. So welcome back to our channel. So for today's video is magpa-reading challenge ko sa akong mga tito and tita since maduman mi sa kalulo kay dito mi mag-lunch tanan. So opportunity na kay siya guys. So ako na siyang gi-grab. So I'm so excited kung unsay result ani nga reading challenge. So without any further ado, let's go! So mga langga, akong first nga ipa-reading challenge is akong tita nga si Auntie Shirley. So, ang imong buhaton te, imong basahon ni siya for 10 times. Basa siya for 10 times. Go! Saging, 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 saging. Then, kane. Managing, 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 ne? managing, managing, managing. Oh, managing. Next na po, this ang akong tito nga ang chief engineer is Tito Loris So, kano siya reading challenge. So, imo ni siyang basahon for 10 times. Saging, 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 saging. Then, kane. Napay dagan day. Managing, managing. Managing. Managing, managing. Managing ko rin eh. Yung mukaging matala. Managing na rin eh. Managing. Managing. Managing, managing. Kuyog na ako karon akong pinakagwapong tig-agaw. Oh, so, no! So, reading challenge. So, basa ni 10 times. Saging, 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 saging. Pinuha, piniwala dyan. Wala. Managing, managing din. Managing. Pulog yapon? Managing na. Oo, managing. Pulog yapon. Managing dyan na. Managing lagi. Managing dyan. Managing dyan. Managing dyan. Managing lagi. Managing? Oh, managing. Ako ade bay. Managing ako na bay. Asa commanding managing. Continue po sa akin. And, naana po na akong tita Jeanette. So, munita siya te. Imo ni siyang basahon for 10 times. Go. Saging, 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 saging. Then, kane. Managing? Wow! Yes! And ang akong last but not the least nga, reading challenge is akong mother dearest. So, basahan niyo siya for 10 times. Namatay saging, 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 saging. Saging, 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 saging. Kane. Managing. Usa ni? Managing. Managing ne. Gusto mo din ang managing, managing. Managing dyan. Mamaging. Matay si X-Kapitan. Matay si X-Kapitan kay managing na may basa. Managing. So guys, thank you kayo for watching and I'm with Liam right now. And sa mga wala pa nakasubscribe, please do subscribe and hit also the notification bell para ma-notify mo kung na ako yung new uploaded video. So that's it for today's vlog and keep safe mga langga. Ciao! Mo tong gihimong reading challenge sa akong tito ug tita ug ni mommy. I hope you enjoy watching. But before this video will end, I will make a special shout out sa akong sister-in-law nga si Ate Mimi for giving me this one. Yay! Og ni Kuya JR, thank you kayo ninyo te and Kuya. Thank you daw kayo siyang makatikatabang na ako. I'm super blessed, thankful. Thank you. And sa mga ganahan niyo mas sponsor na ako, feel free to contact me. Kay willing kayo kumudawat kay baga kayo ko. Oh, fast. Thank you kayo sa mga tanan. Thank you kayo. And also, shout out
Saga, Rose Kasay. Basta si Cyrene, hi Sai, I miss you. Og ni Gil Roach. Ay basta si Tubal na siya guys. Hi Bon, I miss you pod. Og ni Gilda May, ay podge. Hupya bitaw. Ni Gilda May, Sumalpong for making my kiyay. Thank you so much Bagol. Bagol. Thank you. So tanang gani support sa akong channel, sa among channel. Thank you so much guys, sa mga langga. Thank you. From the bottom of my heart down to my abdomen and ano. Joke. So that's it. Thank you so much for watching. I hope you enjoy. Because we're just spreading good vibes. Dili ta magpa-bad vibes kaya dagan na problema ang world. Dili na nato dugangan. Okay, so keep safe mga langga. God bless. Ciao!